stress de l'US Air Force. Twigeze kugira ikibazo cy'indege yacu ya Boeing B52 ifite ingufu nyinshi mu gisirikare cya Amerika. Iyi ndege yigeze kwinjira mu kirere cya Bermuda, abari ku kibuga bayireba kumbonesha kure zabo. Icyatangaje abantu nuko ikigera hejuru y'ako gace babonye iyo ndege itakiva hiri. Yahagaze mu kirere bitari ku bushake bw'abapilote, ndetse nta n'uwamenye cyari kibaye. Nta muntu n'umwe ushobora gusobanura ikintu cyatumye indege ifite moteri enye na reacteur ebyiri imara isaha yose mu kirere ihagaze itava hiri. Abapilote b'iyi ndege bahise bagerageza gutumbagira ngo bajye kure hashoboka, ariko bahise bava mu kirere cya Bermuda baburirwa irengero, nyuma baza kugwa i Bermuda. Yari yanyoye ibihumbi 70 bya litiro za benzine yiyongera ku yo yari isanzwe inywa, kandi nta gisobanuro na kimwe gishobora kuboneka kuri ibyo bintu. Et officiellement sur les registres, il n'y a aucune explication. Nyanja ya Atlantique hagati ya Floride, Bermuda na Puerto Rico ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi. Hari agace kazwi nka Triangle de Bermude, abandi bakaba bakazi nka Devil's Triangle. Ahantu havugwa inkuru nyinshi z'abantu, amato, indege n'ibikoresho byazimiye nta gisobanuro gisobanutse. Mu binyejana byinshi, Triangle de Bermude yahindutse ikimenyetso cy'akaga, amayobera n'ubwoba. Bituma abantu bibaza bati, ese haba hari iki kidasanzwe nyine kihaba, cyangwa se haba hari impanuka z'abantu n'ibidukikije bisanzwe bikaba bituma ari ryo zimira haba. Bermuda Triangle si igihugu, si n'ahantu hashyizwe ku ikarita ku mugaragaro gusa, ahubwo ni nk'agace k'inyanja kavugwaho kuzimira kw'amato n'indege, guta icyerekezo kwa kompasi n'ibindi bibi byinshi bihabera. Ibihe bibi rero bihita bitungurana, itumanaho rihita rihagarara, nta n'iteko mpuzamahanga ryemera ko iri zina ririho, ariko nyine amateka n'ubuhamya byatumye riba ikimenyetso gikomeye. Njye nitwa The Green. Triangle de Bermude ni agace kahimbwe gakikijwe na Miami, Bermuda na Puerto Rico, ndetse yewe aka gace ni naho amato n'indege zitandukanye zaburiwe irengero, hakabura n'ikintu na kimwe cyerekana ko byahageze. Amato ndetse yewe n'indege byagiye biburirwa irengero ubwo byagiraga mu kirere ndetse no mu mazi y'aka gace, atari ukubera ingaruka zo guhinduka kw'ikirere cyangwa se ngo bigaragare ko abarimo batabaje. Kuvuga rero hagiye havugwa ko bishoboka kuba haba harimo izindi mbaraga zidasanzwe nk'imyuka idasanzwe, imbaraga zo mu kuzimu n'ibindi bitandukanye bitewe n'imyumvire y'abantu itandukanye, ariko byagaragaye ko nta kintu kidasanzwe kihaba bitandukanye n'uduce tw'inyanja ya Atlantique ari nayo aka gace gaherereyemo. Umushakashatsi mu by'ubutaka n'amazi Christophe Colomb, uyu we ubwo yari mu rugendo rwe rwa mbere yerekeza mu cyo y'isi nshya, bivugwa ko yabonye ikibatsi cy'umuriro kigwa mu nyanja, nyuma y'ibyumweru bike haza kugaragara urumuri rudasanzwe. Muri Werurwe mu 1918 ubwo USS Cyclops, ubwato bw'imizigo bwa gisirikare bwa Amerika, bwari bufite uburebure bwa metero 542 burimo abantu 300 bose, ndetse na toni 10,000 z'amabuye yo mu bwoko bwa manganese, bwararuhamye hagati ya Barbados n'ikigwa cya Chesapeake. Abari bari muri ubwo bwato rero ntibigeze bagaragaza ikimenyetso cy'uko bakeneye ubufasha. Igihe rero ubwo bwato bwashakishwaga nta cyari kiburimo cyangwa se ibisigazwa byabwo ngo binaboneke. Ubwato n'ibyari biburimo byose byaburiwe irengero kugeza maginga ya. Wari perezida wa Amerika icyo gihe Woodrow Wilson yavuze ko Imana ndetse n'inyanja byonyine ari byo bizi irengero ry'ubwo bwato. Bivuze ko inshuro zose bashakishije irengero ry'ubwo bwato nta kintu na kimwe bigeze bacirigera. Nyuma mu 1941 ubundi bwato bubiri bwo mu bwoko bwa Cyclops bwaburiwe irengero mu buryo bumwe n'ubwa mbere, hafi naho bwa mbere bwaburiye nyine. Iki gihe rero hahise hatangira kwibazwa icyaba kibitera, kikaba inshoberamahanga kwiyumvisha uko amata agera kuri 3 yose yaburiwe irengero ahantu hamwe, kandi nta n'ikimenyetso cyagaragaye ko ari ikibazo mu mazi cyangwa se ibibazo by'induka ry'ikirere. Byageze aho ubwato bwambukiraga muri Triangle de Bermude bwaburirwaga irengero cyangwa se bukaboneka, ariko nyine bukagaragara nk'ubumaze igihe kinini bwaratawe butagikoreshwa nyine. Mu Kuboza mu 1945 indege zitera ibisasu 5 z'igisirikare cya Amerika zirimo abagabo 14 zahagurutse ku kibuga cy'indege cya Fort Lauderdale muri Floride muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine, kugira ngo bakore imyitozo yo gutera ibisasu hejuru. Wari umuyobozi wabo yaje kuburirwa irengero ubwo indangamerekezo ye itakoraga neza nk'uko bikwiye. Indege zose uko ari 5 rero zagumye mu kirere zishakisha umuyobozi wabo, nyuma zihura n'ikibazo cya benzine nke mu ndege kubera kuzenguruka igihe kinini zihita zigwa mu nyanja. Mfite ikibazo cya moteri kandi indege yanjye itangiye kumanuka, mumfashe mu nyobore hakoreshejwe radari byibuze mbone ngeze ku kibuga cy'indege cya Miami. Des problèmes de moteur et mes instruments s'affolent. Je sollicite un guidage radar jusqu'à l'aéroport de Miami. Terminé.
uwo munsi rero indege z'abatabazi hamwe n'abakozi bayo 14 nabo baburiwe irengero. Igitangaje nyuma y'ibyumweru bitari bike hakorwa ubushakashatsi ababukoze bananiwe kubona ibimenyetso by'izo ndege zose. Raporo y'ingabo zirwanira mu mazi yatangaje ko ari nkaho zaburiwe mu mubumbe wa Mars. Mu mwaka w'1964 impanuka z'amayobera zitandukanye zabereye muri kariya gace harimo n'indege zitwara abagenzi zahagiye hakabura no waharokokera. Nibwo umwanditsi Vincent Gaddis yanditse agahimba ijambo Triangle de Bermude. Hari nabwo bwa mbere rero ijambo ryamenyekanye risohotse mu kinyamakuru. Kuva icyo gihe mu kinyejana cya 20 abanditsi benshi banditse bavuga ko aka gace kari kamaze guhabwa izina rya Triangle de Bermude kica buri kintu cyose kihanyuze, haba ibinyura mu kirere cyaho ndetse yewe n'ibiba mu mazi. Abahanga rero mu bya siyanse nabo babonye ko hashobora kuba harimo imyuka ifite imbaraga za rukuruzi zikurura buri kintu cyose kinyuze mu kirere cyaho cyangwa se kinyuze muri ayo mazi, cyangwa hakaba harabereyemo guturika gukomeye kwa gaze metani iba mu nyanja hasi, bityo bigatuma ikiyaciye cyose kihaburira. Mu bushakashatsi bwose bwakozwe nta gihamya kigaragaza ko haba hari ikintu kidasanzwe gitera ayo mayobera. Ingabo za Amerika zirwanira mu mazi zivuga ko nk'isuzuma ry'indege n'ubwato byaburiwe muri ayo mazi. Mu myaka yashize nta kintu na kimwe cy'uwavumbuwe cyerekana ko byahitanywe n'ikindi kintu kidasanzwe. Nta bintu bidasanzwe byigeze bigaragara mu mazi yahazwi nka Triangle de Bermude. Flight 19 inkuru izwi kurusha izindi zose yabaye muri 1945. Niyo nkuru izwi cyane. Indege 5 za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizwi nka Avengers zarimo abasirikare 14 zose zari mu myitozo isanzwe. Mu gihe gito abapilote batangiye kuvuga ko kompasi zabo zitakibereka icyerekezo. Bavuze ko inyanja isa n'iyahindutse ndetse n'itumanaho rigahita rihagarara. Izo ndege zose rero zarazimiye nta nimwe yabonetse. Ikidasanzwe kurushaho nuko indege yoherejwe kuzishakisha nayo yazimiye. Star Tiger and Star Ariel mu 1948 no mu 1949. Izi ndege nini z'abagenzi zavuye mu Bwongereza zijya muri Caribbean. Zari zifite itumanaho rigezweho, zose zarazimiye mu kirere, nta midway nta nibisigazwa rwose. USS Cyclops mu 1918. Ubwato bwa gisirikare bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarimo abantu 309 bari baburimo, bwavuye muri Brazil bugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwazimiye nta kimenyetso na kimwe, nta ntambara, nta n'impanuka izwi ibaye. Nta kintu na kimwe cyabwo kigeze kiboneka. Iyi ni imwe mu zimiriro nini byabaye mu mateka ya USS Navy no muri Triangle de Bermude. Mu kinyejana cya 19 ubwato bwa Ellen Austin bwabonye ubundi bwato butagira abantu bugerageje kubazana, bashyiramo abasirikare babo. Ubwato bwongera kuzimira n'abari babujyanywemo bose. Igihe bwongeye kuboneka rero nta muntu n'umwe wari urimo. Abantu bagiye bagwa mu ndege nto, abakora mu mato bakaburirwa irengero. Icyatangaje benshi nuko bamwe bavugaga ko babonye urumuri rutazwi, abandi bakavuga ko igihe cyose cyabaye nk'icyahagaze. Abapilote n'abatwara amato bo bavuze ko kompasi ni twa twuma turanga amerekezo nyine tuhita dufite ubushobozi bwo gukora iyo ibinyabiziga byabo cyangwa se indege cyangwa n'amato nyine bigeze muri Triangle de Bermude. Ibikoresho bikagaragaza amakuru atandukanye, byo bikagaragaza ko bakeka ko hari imbaraga zidasanzwe za magnetisme. Zivuga ko abantu bagiye muri Triangle de Bermude bakagaruka bumva amasaha makashize ku isi, mugiye ku isi ho abashize iminsi myinshi n'amasaha menshi. Ibi byabaye igitekerezo cya time lapse cyangwa poto. Abanyamahanga bamwe na bamwe bakavuga ko Triangle de Bermude ishobora kuba ahantu abanyamahanga binjiramo indege n'abantu bagafatwa bakajyanwa ahandi. Nta gihamya, ariko iyi ni inkuru ikunzwe cyane kugarukwaho n'ibinyamakuru byinshi n'abashakashatsi benshi bakoze ubushakashatsi kuri Triangle de Bermude. Hari igitekerezo kivuga ko Atlantis ishobora kuba iri munsi ya Bermuda Triangle, ikaba itanga imbaraga zituma ibintu bizimira. Abahanga bo bakavuga ko aho hantu harimo inkubi z'ikirere zitunguranye. Hari Gulf Stream ikomeye ishobora gutwara ibisigazwa kure. Hari methane gas eruptions ishobora gutuma amata arohama vuba. Ibi rero bikaba bishobora no gusobanura impanuka nyinshi, ariko ntibizisobanure zose. Nta mibiri myinshi yabonetse, nta bisigazwa bihagije, amakuru menshi yo yarabuze cyangwa se akaba navugwa nabi. Ibi byatumye Bermuda Triangle ibi inkuru itazibagirana kandi ikaba inkuru itazigira ishira mu mitwe y'abantu. Bermuda Triangle rero si ahantu h'imizimu gusa, si n'ahantu h'ubumenyi gusa, ahubwo nyine ni ihuriro ry'impanuka z'abantu, imbaraga z'ibidukikije n'ibanga rikiriho kugeza uyu munsi. Ese Bermuda Triangle ni ikinyoma cy'abantu bihimbiye cyangwa ni ibanga rikomeye isi itaramenya?
nuko nsoje rero nkunda uburyo mukomeza kudushyigikira mu biganiro byacu. Icyo nzi neza nuko utazigira wicuza kuba warakoze subscribe hano.